lah nang berarti sambian nikah mon oning cek ring sepo kain to oning kakelakon abak tong bagus dah budi siap. Jawabuna Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi sebut Abu Laits As-Samarqandi tak ada kelakuan si paling mabunga ada kering sepo si ampun sobung umur angin kelakuan bagus nak potona benih sedekah ke kelakuan bagus nak potona masih nikah mun sedekah kan biarkan diberi betok Pak Puluare nyato sare naon tong naon dua sebu haul bin mun teh jadi tapi mun ngelakuan bagus teh temu beton bisa sehari bisa 100 kali bisa 600 kali ana apa mulana intifaul walid bi ibadatil maulud ring sepo nika pakun oleh manfaat dari ibadah anak foto makanya ngahole mun tak apa jangan apa gitu ya enak makanya nyibuin mun oleh natokar seteretan anda kompak pakundu magriduh pangoca sombong na benyahan ko itu kebaya apa dibudin kan pakai ring sepon sebelum ngopur pangoca maanga kereman ya mata anga jaulen ngal kali luar ini narah cocok lah jaya tembian ni orang bagus kelakuan tembian jak embian sedekah embian jak sekejap embian maca solawat jak sekejap maca istighfar jak sekejap silaturahim ki morok ki ngaji sekut habis cabis salat ngak nikah kudu embian dipenta tak dipenta sawaun wahaba sawabahu amla kudu khususaki kencerna utama bunten langsung dapat kering tuan mangga Jepon si paling ika bunga kelakuan bagus dari nak potona jen bagus nak potona jen bunga ring tuana keng beda dengan tanya ngani kan dengarkan berikut ini bada orang yang tanya Ustaz kenapa saya itu setiap minta saya sampai kaking rindunya kepada orang tua yang meninggal kok tidak pernah datang ke dalam mimpi saya apa beliau marah kepada saya Ustaz Bah jawab itu tidak marah karena kiriman sudah sering jadi tidak usah ditegur sesekudian dari berarti dapat ngirim bro jadi mencok sekejap mimpi pambian pak kok mimpi apa pun malam orang tegur dimenin baan niki waktu iki maltuf sirat ki buru-buru acara mah langsung ke abana ke Sirajuddin langsung ke ummina ke nyibadi Ilyas rokat tas kata pas ki apa santren ki bude pesantren ning Jember bude pesantren ya gang Jalaluddin Ar-Rumi ning dulu jadi terus jalan pagi bulan ning abidat tuh ilmun dari kasak ki kita kayak rembule ro kata ki pagula ki andi santren Roma tak kayak rembule kata ya MLM rula multi level marketing ro di ala koi bobo terus nyosol ke atas beda poin terus nyosol ke atas beda poin betul terus poin-poin nongke ke atas tak ada burung kan ya jaring nabi ada bukan nikah mun beda orang gak ditobar arabun utuaki kebagusan bekal oleh kejaran dari laku orang situ tutui kebagusan nikah kemarin nikah gula ban sambian nikah pas langsung ngamal laki cebun ke maltuk ngamal laki napa sing kojak gula lang mela ser dekat kok kaki air ser terus ongke kering sepo ongke ke guru terus ongke terus tambu-ambu akhirnya mono salah sekut ngirim ke atas jenika poin jon rajo nikah pas sing kojak barokah jetak manjat tapi kaulian sia mun kelakon matai santai tapi mak kaulian kuro berarti benih namong molong buah tapeh bungkan naik rabet benya orang
ken kunro buwa monono tolong ponong patebas king bungkan nate rabet orang ngah oleh bengesepo berarti gini ke rabet bungka bila orang rabet bungka hebat rabet erao papi sambian ipupo butok candring madura racun ya candring benar butok pada butok putok jandeng kanto pupu jandeng gak ditok teroba monopuk abu apa tapi mun kun ngarap buah nama lono tak rabat nih keren mati bocok napa boleh bah pada ada bungkan ni sedekain tetapi mun abah andi buka mun sedekain berarti cara rancan benar-benar ketop rancar oke saya sedekah kilo dibudin bah jon tombo jon banyak buana bah ngocak mak bisa ya cok lakon ngade nengko ni pak suksesan ruah iya jarang ruah bungkai ya jepi ni naba bungkai torot tebor gen apa ngetek lah dari rumah bagi kakek lap apa era bedah yulang na boleh bungkane bagi kakek lap na bayar bedah ayo mat selamaten sedekain embian tibi babunya ala ko kebagusan karena langsung masuk bah teti putok ka bengesepo bunga iwasiatul mustafa kan beda mun obeda orang sampai kupurna orang ni petera bah orang sebelum kupuran bah ngocak petera aki gula ku gurumun mate oh alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan. Manakala ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kama MC sera doa mungkin agir hah kule iyo Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aswal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin Allahumma qina adzabak yawma tab'atsu ibadak Allahumma rzuqnal jannata bighairi hisab Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la karban illa nafastahu wa la hamman illa farajtahu ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أولادا إلا أكرمتهم وأصلحتهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.